чуваки ки кора мекунад? Команда мекунад. Дуруст? Основной проблеме мо чи ай? Болои сараш ба мести мегӯи кун мекунад, пуштата гардонӣ намекунад. Дуруст меохе? Основной проблеме мо ҳамин. Барои ҳамон тройной контрол буданаш даркор, тройной контрол. Тройной контрол якташ ҳамин ки до начала проекта вход этого сотрудника должно быть под контролом. Мана мисол, вақте ки ман ин одама корба мегирам, то оне ки ман ин чиза вай поручат кунам, ман бояд точно дунам ки ҳамон одамест ки ин кора кардан метод. Первая стандартизация происходит в этапе найма. В этапе найма четкая подготовка. Как солдат готовишь, отправляешь в войну, ты знаешь, что он способен это делать. А как вы способен на больше рой намекунетку? Первый этап контроль менеджера шунашдаркор. Дуюм этап контроль это самом проекте, процессе управления проекта. Здесь должно быть полностью автоматизирован и стандартизирован. Стандарт гуфта мо чиза мегем. Ман мисол компания Toyota ба ки ман будам, ман чиза дидам компания Toyota ба. Ман ҳамин сотрудник полная система кайдзен қати кор мекунад. Ман мисол агар ки ҳамин як детали машина запчаста сабрат карданаша стандарти ваёба 2 минут. Агар ҳамин бояд ки ҳамин детала 2 минут ба ин карда дальше продолжат кунад. Вай карвер ба бурафтанаш дар кор вай детал. Агар ки ҳамин 2 минут зиёд кард, значит этот сотрудник не подходит нам. Его исправляем на стажировку. Снова к этот. Так? Анако, ҳамин сотрудник, агар ки 1 минуту 20 дақиқа бакунад, 1 минут бакунад, и то это тоже отправляем туда. Стажировка. Чубаки ин одам качество ущерб карда истода. Вай тест карданасу, неке зато мы теряем качество. А на ҳамина мегун стандартизация. Мисол, барои ҳамин деталь определено 2 минут, значит не больше, не меньше. Вақте ки вай тест кард, мо ба ин сотрудник дар кор нест. Тапляп кор кунам дар кор нест. Вай обратная стажировка рой кардан дар кор. Дидет? Первый этап найм, второй этап это этап самом управления, самом процессе, самом проекте. Третий этап уже инспекция. Инспекция. Полный контроль качества и товара, и труда, и самого сотрудника. Ҳамина ки то қоғаз ба оварда, ба қоғаз стандарт сохта, отцифровать накунедага система пайдо намешад. Барои ҳамон аддур шумо ина шиста контрол кардан натоистед. Чубаки одамое ки инҷиба мондед, ваё майни сари шумо қатъи кор кард. Ваё бояд ки ҳамин коре ки инҷиба мемонед ку аз шумо нақстар донад. Дута ду чанд? Дидед шумо фикр накарда ҷавоб гуфтед. Чубаки миллион раз шумо ина фикр кардага ҳастед. Айнан анаме хел карда сотрудника бад мондан дар кор. Шумо представить мекунед? Айнан ҳозир ман чӣ хеле ки гуфтам ки дута ду чанд ки сразу шумо фикр накарда гап задед, сотрудник айнан ҳамин бояд ки ҳамин этапи кори худаша донад. Ҳамин кора донистани вай шарт нест. Неки мана ҳамина бояд ки айнан ҳамин хел донад. Ки шумо ба проблема накунад вай сотрудник. Команда должен решать проблемы, а не создавать проблем. Дуруст? Бисёр случаи командаое ки мо мегирем ва ё наоборот удорожает проект. Як коре мекунад ки ҳамин чизи 3 сум 5 сум шудан аст, ё 5 сум 15 сум шудан аст. Як коре мекунад ки ҳамин чизе ки оддӣ чи 10 баробар қимат мешавад, а пула ки доданаш шумо. Пула шумо додан мегиред, вай умни шуда истода. Он учится за ваш счет. Барои ҳамин қадар коре кардан дар кор аст ки, коре кардантун дар кор аст ки шумо беҳад хуб кардед ки ҳамин сар кардед. Бухгалтери автоматизация кунед. Баъд сета чиза кунед. Маркетинг автоматизировать кунед, CRM монед, обязательном порядке. Баъд мана инҷи HR автоматизировать кунед. Пеш аз он кардан ве системе найм ва наладид кунед. Баъде ки ин корро кардед, баъд уже управление на уровне делегирования мешавад. Управление на уровне цель. Диққат кардед. Управление на уровне процессах, управление на уровне цель. Мана мисол. Простой чи мегум. Шумо шута гӯш кардан гир бача. Мана простой чи мегум. Яке аз бизнесои ман парфюмерный бизнес. Ман 2 рӯз ҳамин соли гузашта вақтама гурзондагӣ 2 рӯз 250 чанд та магазин буд, 459 та шуда. Не ки ман ҳамаги 2 рӯз вақтама ҷудо кардагӣ боба. Зиёд не. Чиба? Делегирование через цель. Ман ҳар сари сол стратегия управлять мекунам. Кори ман стратегия. Кори ман процесси заниматься нет. Вай процессе вай исполнительный менеджер вай бояд фаҳмаду кунад ин кора. Ман бояд
ки ва аболош гаштаин гапо нагум. Як бор аз сари нав вақте ки ман бизнеса ман кардам, концепсияша сохтам. Баъде ки концепсияша сохтам, полни бизнес моделу концепсия сохта, расписат карда, стратегия сохта ман додам. Полни бизнес процессо нависта. 2 маҳ ман ҳамин кора кардам. 2 маҳ. Всё, уже готов. Ранге ки машина месозад, баъд шофёра мешунед. Нигоҳ кунед, шофёр бояд ки раҳ ба рафта фикр накунад радиатора чӣ хел созад. Дуруст? Диққат. Бояд ки шофёр, ё ки шумо ягон бор раҳ ба рафта баъд придуман мекунед колесо, да, по пути 4-те колесо изобретаем. Намекунед ки ҳамин кора. Дуруст? Бизнес чиба пеш намерад? Чиба шумо система кардан натонистанед? Чиба ки бисёр деталои ҳамин бизнеса сохтагитун не. аз сабабе ки ҳамин худотун сахт меҳнатдӯстед, сахт ҷунсахт аст. ва халқи мо ҷунсахт ай. Ҳамуна ё гуфта аз собе чӣ гум дополнительный резервный труд, дополнительный коре ки ману шумо мекунем, ҳавая уже выдержит карда истода. Фаҳмидед, да? Мисол мощности шумо агар 50 кило бошад, 70 кило барин кашола карданед. А ҳисоби чӣ ҳозир вай бизнес пеш барафтана? А ҳисоби именно саломатӣ ба қуввату энергия ба қувват доштани шумо, харизми шумо. Барои мо шумо набошед, вай мемурад вай бизнес. Барои мо аввал агар ки бизнеса созеду хушрӯ кунед ку, вай аста-аста пеш мебуравад. Ранги мошин, калату ҳамин гуфтагима доретон, мошини аввал полностью сохта, баъд ҳай кардан дар кор. Дуруст ё не? Аммо ба ин хел намекунанд. Мо ба чӣ кор мекунанд? Мешинем, маслиҳат мекунем, хай сар кунем, бо худо баракаша метиҳад, сар кардем. 15 минут гап задем, бед магазини вай мекушем, либоса, хорошо. А куҷо мебирем? Як рафиқ дорем, ҳавай карда истодааст, маслиҳат мепурсем, мегӯд мо чӣ кор кунем. Майла? Вай аз Турция бор меоварда, худ гап нест. Камакак пул аст, лӯши кор кунем, вай беҳтар. Всё, рафтем, пеши ин рафиқ мерем. Шумо чӣ хел бор мебирем? Ино мегӯяд, хай ман либос занона мебиёрам, бо ино метарсанд ки ҳамаша гунага худошун бекор мемона. Ҳамаша намегӯн ку. Мегӯн ки ҳой хай ягон бинед, бозора бинед, ягон майлаш ман шумо ба раҳ ба ёрдам мекунам, ин ба ёрдам мекунам мегӯну. Не ки ҳамон чизҳои асосии ассортимента мо ба намефаҳмонанд. Мо мерем ҳамин 15 000 пул дорем, ҳамон 15 000 бор мебиёрем, наметавем шун фурӯхтан. Кадумото ҳамин хеле пахожа ситуация дидагӣ ҳастед дар Тоҷикистон? Кам аст ҳамин хеле ё бисёр? Хеле бисёр. Дуруст? Хеле бисёр. Чиба ки одам бизнеса наомӯхта сар мекунад, баъд ҳамин пулош нест мешавад, бо қарз ба мефта бечуро. Ман чанд бача дидам тоҷикои худомо дар Россия ё дар Турсия ки мегӯяд маълим бизнес кардам, қарз бафтидам, банкрот шудам.